روج باش حوالین هجا تماشاوان برومت ام سر اکران آروار تیوی نه ایرو به میوان خواه که جمال شامویان را از دخوازم چنبر روسیا امریکا اروپا بگمان نواوی چنبری ده قفقاسیا ارمنستان و هر وها روشا کردین لارمنستان روشا کردین قفقاسیای ام هنکه نقاش بکن هون دزانن وان روجان روشک سیاسی یا گرما گرم هیه امی ده صحبت خدا بحثا وانجی بکن که جمال تو بخیراتی زور سپاس ایوار باش هویدارم تو باشی باشم سپاسیواتم که جمال ولو ام بکوین ناوا مجاری تو سیاست مداری ده لروسیای لدوما روسیای دا پارلمانتری کر روشا روسیای باش دزانی و هر وها روشا قفقاسیای جی و دیسا وکی کرد بگمان تو روشا روجلاتا ناوین جی دشوپینی روشا کردان جی دشوپینی اما ولو از جتا پرسه که گشتی بکیم تو روشا گشتی نها به تایبتی د چنبر روسیا امریکا و هر وها اروپای ده تو چوا دبینی یعنی به چند دقیقه آن تو چوا انالیزه که دکی پشرا امی درباس هورگلی پرسا ببر نو بکرامن ها ایرو بونا روسیای چتنای مردن هنه چتنای مردن افشار روسیای اوکراینیای نو از حساب کمه او شهر روسیای اوکراینیای نه شهر اوروپای روسیای شهر اوروپای روسیای افشارا گلک زیانتی نه روسیای هم اکونومیکی هم استراتژی هم پولیتیکای گله زیانتی نه چونکی هم بشن وقت دست تفکری به تو چون خواهید کاری بکی شما دست تگریدان تو جیه یا نکاری بکی او چود خواهید ناتشته وقت روسیه نکاره بکه چونکی وی شریدانه مثلا فکر من مثلا وی شریدا او دانه سر روسیه اکونومی کنه دانه دادن نفتی با کیلو بارزان در فرنه کیتای مجبورن ریا başkatına. Buna ki havaki çatmane li ambijin meri berxat kebe da çünkü Rus devleti ki Rus devleti gele gumane milleti gele merhaze milleti meri kore xanav da cike u biji اول جمال ha dengi mettete ne evet dengi tadım madem ki yani persamın با اوای که گشتی و لیبلی مادام که تبعث شهر اوکراینای کرد yani spesifik از جتا پرسه که وها بکم تو روسیای جبر کو باش زانی ناس کی yani ev şehri ku ام بیژن و bu چند سال دنابرا روسیا و اوکراینای دا با اوای که اکتیو دمشت تو و که شهر روسیا و اروپایه هر وها شهر روسیا و امریکایه نه نو اوا سلفی اجزانم از بار ناکم وکی کسک نزان به چونکی هن سلاحا دن اوکراینیایی هن پرا دن اوکراینیایی بله بیشن کده ری پره به کده ری سلاح به ورا بیشن خلقی هم بیشن بی پرا دشینه شهر هنه بونه اکی اوا نه کم بشن ایرو هم روز عالم ده مزان بوی شهری و اصلا شهر اروپای و آمریکای به اما ایرو باشه سلاح اتمی هست سلاح اتمی ده گرتن نه هیله شهر مزن به یا نه وکه شهر همدنیای دودا زبطر و خونی باترتنه فکر من Tamam. Yani tüzveci eğer bomba atom desti Rusya'dan ne ba Amerika ve Avrupa daha zedetir. Sen Rusya'da da çune. نه کرداد شو بکدانا روسیه o şehri mezun işi. Ha, yani sen Rusya'da çubana hatta ketibana Rusya'yı şereke mezinci. Avrupa, Amerika ve
تومری ام بجن نکنه Avrupa, Amerika, ام بجن Kanada, Japonya و لیبا بله İsrail و جفا که مردم بدن روسیه peki peki Cemal yani peki Rusya bir avay haya kingi ve berxwe bide yani haya kingi ve bikaribe lehember Ukrayna'yı ve ha şer devam bike Yani sen ne karın bizim, kesin ne karı bize. Rusya, tabii 7 salı şer ve berxabı da. Çünkü Rusya mezun 17 milyon kvadrat kilometre. bele Rusya Bakü're, Rusya Başur'e, Rusya Rohlat'e, Rusya Rova'ya, Rusya Barabuze'ye, Rusya Deşne, Rusya Çiğ'e, Rusya Nefte, Rusya Gaz'e, Rusya zirre, همه توش روسیه ده هی بونه که روسیه داشت بی اروپا و بی امریکا کاره بشه bele فکر من di serî de min behs kir siyaset niha pir germe bi taybetî tu zanî civîna heft welatê mezin li Fransa li bajarê Evian çêbû roja 15 mehê dest pê kir 16 17 mehê diho qediya û diho êvarê jî li saraya li qesra Versay Emmanuel Macron xwarineke da Donald Trump û Donald Trump li wê derê ew peymaneke imze kir derbarê ji bo sekinandina şerê navbera İran û Amerîka û İsraîlê de. Lêbelê bi taybetî di civîna ku sê roja dewam kir 15 mehê 16 17 mehê di civîna heft welatê mezin de li wê derê biryareke hatiye girtin ku Amerîka û her wiha Avrupa daha zêdetir alîkariyê bidin Ukraynayê li dij Rûsyayê. Li gorî te gelo ev wê bibe sedemê ku Rusya şer sist bike bide sekinandin. نه فکر من و نه ده سکلاندنی اوا شرکی باش نینه ام بجن پولیتیک و سروکی دولتا رو دزدایه لی ام بجن جمعات را دزدای نینه Belê. نه بجن Avrupa, Amerika و سرکبن و از بار ناکم چون روسیه سرکبه حقا جوی سرکبن اف شرا فکر من گره بی سکلاندنی گره بی سکلاندنی اول لیسته که آیه ترام دا لیسته که او Aha. نخواهده بسیله نجد خواهده و که روسیا بده ده نت خواهده بسنه نجد خواهده بده ده خواهده افشار هره چقا هره امریکا را دزده بونن Avrupa و سسته هنجی روسیا سسته Yani tuzbêjî bi taybetî yani Amerika dixwaze Rusya wiha hebe vî şerê berdewam bike da ku Ewropî neçar bin alîkariyê ji Amerika bixwazin û neçar bin dibin sîwana Amerika'da bimînin. او تو میواکی زانبن به امریکا یوان را چهتن به به امریکا یوان را چهتن به اونا روسیه دترسن بنا یکی امریکا جوی که فهم که ترامپ جوی کرن زبر فهم دکه او تو میوی وی قیده ای دریج بده کشاندنی بزن پولیتیکای فکر من سرو که دولتی اروپایی و روسیه گره عقل من هبرونین وکی بزن امریکای ورتی داخل عدلایی که اسا چیکن وکی سوی ایرو امبیشن عدلaya ایرو تنینی به عدلaya 7 سالیه بینن و یکی دکارم بکن Yani دکارم بکن شما ناکنه فهم ناکن سرین دارونان etlay dema tuzbêj yani aşitî. Aşitiya bu demeke dirêj dom bike ne ji bo demeke Kurd. demek diriş وکی بکن اوان بشه و اروپا راجی روسیه راجی هموالیا و دست بده و باش به و تشکی باش بینه اوید اروپای و آسیا را نه تنی روسیه و اروپای را Peki Cemal امریکا زده فکرم لیستیکات که ایدا nêzîkatiya gelê Rusya çawaye em dizanin destpêka şer dema li hember Ukraynayê dest pê kir gelê Rûs alîkariyê didan şer piştgiriya vê şerê dikirin her ku diçe zeman dirêj dibe di nava civaka Rusyayê da
yani helwestek li di şer çedibe. نو فكرة من بيجن هون مرتر داش دكان او دكان فان دكان وجماعة فان دكان جماعات ملات ناخذ بشاري ناخذ شاري ودولات جو وكي ضعيف به وكي زانبن وبيش كاندن يا ملات روس وكي قبولناك تمي حاضر عدلية راجي حاضر شر راجي لزيدا حاضر عدلية او برا ام بيجن فكرة من اوروبا جي امريكا düşmüş ne bu ki millet Rusya dest kabul ki bije خلاص ما دادر ام بيجن وكي انا çıkış قوات مو حتى بو يا ne be. Peki bandora ve şerri yani şerri Ukrayna ve Rusya'yı li Kafkasya'yı çavat editin. Yani li ser velatin Kafkasya bandora ke çavat çedike. Mesela tun hala Ermenistan'ı jiyandiki bi taybeti li Ermenistan'ı ev şer çavat bandora çedike. Надвора бежим бежим шари Украине не бежим плюс не минус не герб не стар бона Кавказı. Ne gel ne sar. Nu Kavkaz ilo reke başka hildaya adlay ke mezun kırne Kavkaz'ı hem bizim hafte meyi hep bizartı bun Ermenistan'da da hükümeta ilo evdven Kavkazyakan paymana git kusasüsünü de Ermeni bizim Kurdistan şöyle tercümekim avan serketin şişen Selefistan'dan ne da standan nu bizim ev soli 5 soli ona xabti ona xabata ke mezun kar İşte ilo ona adlayı ona fıkramın ne tane Ermenistan'da ona adlayı ona tamamı Kavkaz'da. Yani bir şehri Azera Ermenistan'ı vaki şeklini şehri Karabağ'a o teşekkür gelemezdim bu bana temel cemaat Ermenistan'ı. O Ermenistan'da hem bizim hılda ne hem dostani hem kesirat ki Rusya rajı, Avrupa rajı bir devlet ki Serbixan. Bir devlet ki Serbixan و ورا بيجم ايكونومي قوي ويجلب بين ها بيجم من قلت خاطنا خدا عدلای آنی نه تنی خارانی کاوکاسی راست بردکم گرجستان جی فهمده که آذربایجانش فهمده که ترکیهش فهمده که داجه به وعده اونای از بردکم و شهر آلی کار من Ermenistan دوری شهر اوکراینیه او نه پولیتیکی نه اکونومیکی نه استراتژی تو او ناکه بنا او بحث او اکی ناکه شرکتی برا داجه او پرسی ناخفن نای نظمان Develi tuzani jivir demek beri li Ermenistan'ı li Erivan'ı konferansa keçi bu. Serok velatê pir welatan ji Yekîtiya Avrupayê jî taybetî Emmanuel Macron jî Fransa hatibû beşdarî wê konferansê bû. Ama Rusyayê nerazîbûna xwe li hember wê konferansê anî ziman. No, ez şa bêjim. Em bêjim eva ya awlin cara awlin bû emrê Ermenistanê da wekî şerokê çilsê devleta hatine Ermenistanê. Ermenistanê nû fikra min ew ziyanê Rusya ra nayînin. Em bêjin hinek dikarin em bêjin baş xeberdan em bêjin ne baş xeberdan hemberî Ermenistanê nû ew devlet e. Dikare dixwaze em bêjin rê sexora veke Bakur başûr rolat rava. Ew ke mezin veke. Dikin û fikra min em bêjin ew serokê çilsê devleta ew xewata Nîkol Paşinyan ya wan 5 sala bû wekî ew devletana hatine vira. Vira demokratîk mezin heye dora bêjim bîda. Mesela ev hev bizatin wekî bûn ez bar nakim toqalçî wekî gotin na gere eseb bide vira. Kê çaxas. Daşê gundê me Kurda bêjin hineka dengê xwe da partî dinêj daşê. Yani divê hilbijartina borî de tu divê yani kendî jî hineke Kurda dengê xwe dabin partiyê din ez bawer dikim bi giştî Kurda Paşinyan destek kir ne? No giştî bira şif seleb be. Yani piranî em bêjin piranî Kurda Paşinyan destek kir. No piranî çünkü fehm dikin em bêjin Paşinyan
هي مونوبولیا مونوپولیا ارمنستان دان هات خبته بله یه دنبالات از باردکم و بشکن دانا بکنن مونوپولیا ها فکرام من او گلک ملتی مش فهمده و یکی فهمده یه بنا یکی که فهمده که زانه بو وانا تبا دنگ خدا نه بشن پارتیا کاکاتگان پایماناگیر کساسیون هم دویش نروی ارمنس نی پیشم بیده بله یا کو ام بیر پاشینیا جرا سروکاتید که وکه کوالیسیون بو او هم بشن نا مثلا جمعات ما ورا ارمنستانی بشم خراب دشین نا باش دشین هم بشن جوادی سوویت تر باش دشین وادی سوویتی باشه او کس آنها تعلیم نکرد دموکراتیک مردن هست کی چه قوانین دهبت کره به مثلا پارلمانتور ارمنستان دا کنیات حسن و رستم باکویان همچنین جگر باش دکرن مثلا کنیات حسن و سی جرا پارلمان ارمنستانی بکر از برکوی جاریش بکن yani یکو هری خبر میاد چال روزی شوندا یکو هری زیده تمنی خو امری خو زیده یه اوه اون همین بشن خورتن جاسم سروکی نحیه آبارانی کروی مرازی پی بکنه خاندی نوی که رستم بشن سروکی که پاره که محکمه ارمنستانیه کرکیوی بشن سلید رو تیلم دوشن دا کنیش دخبسته بله کرکی دنیشی اوان نالوگوی اوی داد خبته نا واکن بشن زده تو ملت مرا جماعت گوندی مرا گیم داری خوب نخوندنی نه دولت تا به جوی خواندنی بی خلق سرکتی تب دولت خلق داشی وکی تو زانه بی تی جی باش بگیری او ایرو ارمنستان دا مثلا وقت خواندی بن یکی دو اراس بیاتم یریوان سرکیش ناوی کنه خود دلال هن دکتری درانه هنشی üniversiteti derzadı da. Opivi derzadı da. Opivi nazdakam. Arabizmle sarkis en azdıkım bir da. Rumi Korecasım nazdakım, Rustem nazdakım. Hem Rustem Bakuyan nazdakım. Kenyat Hasanov. Yani Kürde me le Ermenistan'ı dnava siyaset edacı o her vaha dnava embejin beşe ilmi deji her kudüçe zede beşlik hem. Vaki xonna ona hebe problem tane. Litvinem. Mesela beri vadi Sovyeti daji problem hebu. Beri. Dema Sovyet belav bu. De sali despeka nodi de dizani eji de nodu çara da hattı Moskova ve Luanderaman. Ez dizanı pir Kürteme Ermenistan'ı derketin berbe Rusya'yı çu. No, vara bizim Kürteme na derketine şuna ciya gelek daji pas datim. Ha, mecid khas bir gota. Gelo ev Kürdi kuvve demi berbe Rusya'yı çun jwan hene kiwan cardı şunda vegeryane. Henek vegeryane. Henek vedgerin. Henek işte hazın vatandaşı Ermenistan imşiden. Ha, şu vatandaşı derketine cardın khazın vegerin vatandaşı bir. Hazın zaten vegerin vatandaşı imşiden. Ye embezin xanmaniyon hene nefrutun evana İda xanmani xanat boşud. Xadı biraz himi xaçiken himi merdan. Çünkü evara bizim hatta salah hicdan Ermenistan ne devlet. Bu da ona ev servikati letken tarançı bun. Yani hayat salah 2018. Hatta 2018. Beli. 2018 da Paşinyan had da ev şehri çılçar roji da dana der. Beli. Paşa ev zaten bisyaki sali bu. Bisyaki sali ona 5 Serabistan. Millet fam kerida. Yani naha tüzveci revşa Kürdi Ermenistan'ı başe ez buxaci yani Ermenistan'ı da aliye demokrasiye de ji Türkiye peşketitirdi benim. Evet. Yani beguma Ermenistan vaka devleti Avrupa iru demokratiktir. Beli, ji Azerbaycan'ı ji demokratiktir. Edin Kafkaz ona adlayane. Yani ve em bizanibin ji ber vê ki Ermenistan'ı beguman Kurdê me ku Ermenistan'ı ne
çiqaz zêdetir di nava weke tegoz zarê xwe bidin xwendin û çiqaz zêdetir di nava siyasetê de cihbîrin çiqaz bikaribin giraniya xwe ser siyaseta Ermenistanê de çêbikin waqasa baş e. Vaka baş e. Belê. Yani berî wexta hinek em bêjin dewleta Ermenistanê nakokiya di nava Kurdan da çê dikir ez bawer dikim niha tiştekî wilo tune. تشتتنا ادوار بشم دو كنت مهنة حكو قالتو 12 كيلومتر اوي كنت هاتور حتى يقدش تعليني حتى يقدي اسفلت هبو ريكا باشا اللي ورا 12 كيلومتر وانا عمري خدا رينا دي تبو اذا نهار ريكا تاتنا شي هاتي شكل وكاري اوروباي تکنولوژی من هر تکنولوژی چالات میاد برکه سه سالی بخوای کنه میرو کاغذ چونه گلتو سه مقبره. Yani duvarı avuri dejil Ermenistan'ı beguman peşketin hene u Kürtçe'ye süd verdigirim. Ya duda var bizim mesela Talin beri nahibu nahya avon kunde mebu nehoşkhane bu ra. Yani Talin de bu nahiye ke ele gezi. Na, elegant na. Talin خواهان نحیبو. elegant باش نحیبو Talin başka. Ama günde me kabak tepe haku gelto telek duskan siçali başladı. Ama günde me kurda bun evnat katna nava nahya Talin'e. Nehoşkhane he bu tub katna nehoşkhane medya sahbe katna nehoş der katna. Ya urca çum asa çekirne او همون او تکنولوژی که او تکنیکا ایرو هیه اروپی آنی نه دانی نه او دولتیا براشی دولتیشی امروز من لین هری خواهد او بلندای و حساب بلنده او باشه هم داره او پیش سالا دانا ریمونت کرد ولاتین Avrupa'yı jî alîkariye didin Ermenistan'ı bi taybetî Fransa. نو آلیکاری دادن آلیکاری هم بسن وکی ارمنستان ایرو او ارمنستانی به آلیکاری بیاشرن او چه آنی زمان بناوی یکیش او دموکراتی اونا وکی آلیکار ده بیاشرن یا نه آلیکار نبونا بری آلیکار ندبونه و تزانی لأوروپایی به taybetî li Fransa diasporayke Ermeniya ya Xurt heye. Diaspora. Yani Ermeniye li Fransa jiyan dikin. Piranya wan jî Ermeniyê Ermenistanê nin. Ermeniyê Aliyê Bakurê Kurdistanê ne, Ermeniyê Tirkiyeyê ne hatine. Tu yani mirov çawa dibîne gelo alîkariyeke vê diasporayê ji bo Ermenistanê berbiçav dixuye. نو ادوارا بجم بری دگوتن بری مبار دکر ام بجم حتی او شهر چچار روزا مبار دکر لپی شهر چچار روزا ایدا مبار نکر شما هنگی دگوتن دیاسپورا ما اروپایی هیا دیاسپورا ما آمریکایی هیا و دنیای بحجینن لی او شهر چچار روزا دا دیاسپورا قد گاوه که او نامی تشتینی کارم بکنن Yani alîkariyeke diaspora çê ne bu jêra? نه Şerê çilû çara da. نه شهر چچارا دیاسپورا قد گاوه نامیتن sen merici ki tobu ne o yani şerê çilû çara em dibêjin şerê çilû çar roja devam kir. Ne yê sala 1944. نه نه 2020 Evet 2020 و 21 da şerê ku navbera Ermeniya navbera Ermenistan û Azerbaycanê da çê bû. Azerbaycanê ew diaspora Ermeniya tişe nekirin alîkarî nekirin. Peki daha Keke Cemal niha wê derê metirsiyekî yani xeteriyekî tehlikeyeke şer cardin heye navbera Ermenistan û Azerbaycan de yan êdî şer ji ortê rabû etlayî hat êdî şer çê nabe. Ez batkim heva edlayeke gele dirêj wê bişîne. Herkê xwedê nekeyekî nexweş bê seroketiyê paşê tişta bike lê dîsa bar nakim. Çimkî ev hîmekî qalim tê danînê hîmekî qalim de hatiye danînê evan 5 sala da ji ew hîmê daha mehkem be û ez bar nakim di şer çê be azir jî aqilbûne Ermenî jî aqilbûne Kurd jî fehm dikin wekî tomerî wê adlayeke baş da bijîn Kavkazê wê hersê devleta ra jî karî bîne ne tenê Ermeniya ra. Keke Cemal te behsa Gurcistanê kir
Tu zanî li Kurdê me li Gurcistanê jî hene. Bi taybetî li Tiflisê, li dora Tiflisê girseyeke mezin ya Kurda berê hebû niha jî ez bawer dikim heye. Rewşa Kurdê Gurcistanê çawa ye? Yani li gorî te rewşa Kurdê Gurcistanê di aliyê aborî da, di aliyê di hemû aliya da rewşa Kurdê Gurcistanê baş e yan rewşa Kurdê Ermenistanê? نه از بارد که با کی رو روش کرد ارمنستان دا باشه روش کرد ارمنستان از بارد که روش کرد همونجا باشتر بیه Yani bi taybetî rewşa Kurdê Ermenistanê tu divê jiya Gurcistanê cî jiya Rûsyayê jî Kurdê Rûsyayê jî baştir e. از بارد که باشتر بیه Pekî mesajekê te heye ji bo Kurdê ku niha li Rûsyayê ciyan dikin, Kurdê ku ji Ermenistanê çûne li Rûsyayê ciyan dikin. Tu çi ji wan re dixwazî bêjî? نه وارد خودم سرکپتن هید خودم من بشن باش بشین وکی هف بگرن هف حز بکن سر دوا دور بن زده نکمن پولیتیکا قرش پولیتیکا جه قرش زیانی تینه ایده Tu ji wan re navêjî ka çantê xwe tov bikin vegerin werin Ermenistanê. نه خواهدم بشم Yani li wê derê bira kî çawa dixwaze û lo bike. کیشات خواهده حساب بشین Belê. کیشات خواهده و کد خواهده Tamam. او چهتنه جی حجاردن ایلو چهتنه Belê. Eval Cemal, weke serî da min got tu siyasetmedarî te li Rûsyayê siyaset kir û her wiha tu rojhilata navî jî ji ber ku tu Kurdî te rojhilata navî jî dît tu çûyî te li rojhilata navî jiyan jî kir. Tu rewşa Kurdan yani ji Qafqasyayê dema tu binêrî tu rewşa Kurdê me yê Başûr û yê Rojava çawa dibînî? نو باشور تر بشم مری راستی وکی بشه دولت حاجت شکرنی ایده باشور Tamam. ایراق هم بشن او شهر ایراق وکی چی بو هم بشن او رژیم صدام حتی پشتنی هم بشن نو کردستان باشور جی نفت هیه وکی بشی گره باش نشین او مری نکاره چونکی کدری نفت ور عمله کی مردن ورا چی بیا باشه نو سوریا روزاوا همه کی چتنه روزاوا چتنه چونکی اوی تازه هاتنه جی اونا جی همه کی جوره کی باشکن ها ارتا شیا سنیا امیر کردا از سازانم از خبر دادم از او دکم لی ام بشن روابا نه اوی باشتره ام بشن داماسکی سیریای آلی کدری رژیمه کدری حکومت عربن ورا باشتر دجه همه کی Yani Rojava ji aliyê Şamê derdora Şamê ji aliyê herêmên Ereba daha baştir et tu dibêjî. اره daha baş dجی ام بشن ورا از ورا بوم 3 سالا باشن هوال کاری که باش دکن نو کیماسی جهنه هنگی کیماسی هبونه بشن ترکاجی زور دادا دنهایی رو ترک افرین درتین Belê. ترک سریکانی درتین گریسپی درتین لی فکرامن نا مثلا تب داماسکی وکی تب داماسکی راست بخبت چایی رو مثلا ارمنستان پاشینیانی دا وکی کابکاز عدلایانیه وکی تبه و عدلایی که مردم بینیسیده را لی وکی هف روننین و چتن به زیده و چتن به جمعاتی را Belê. Li ji bo Başûrê Kurdistanê te got dewlet çêbûye. Lêbelê yani Kurdê me Başûr bixwe hê pir aliya da kêmasiya dibînin. Hêvîdarim di demê pêş de ew kêmasiyê ku Kurdê me Başûrê Kurdistanê tînin ziman bi taybetî rexneyên duwarê em bêjin demokrasiyê de duwarê wekebiyê de têne kirin. Hêvîdarim ew jî wê sererast bibin. Lêbelê bêguman duwarê aborî de û her wekî din li Başûrê Kurdistanê statûyeke weke statûya nîvwelat, nîvdewlet çêbûye. Kurd hemû tu zanî li Başûrê Kurdistanê ji xwe re weke welatê xwe li weke dewleta xwe dinêrin. Hêvîdarim ew li wê derê modeleke wilo pêş bikeve ji bo hemû Kurda jî bibe weke mînak Kurdê taybetî jî Kurdê me Rojava
او جی لوی دری بکاربن دستکفتین خو مافی خو زیادتر بپاریزن و زیادتر لپیش بخن بله Zaten ببرنا دواءكم مثلا نها وكيا باش الدولة ما باش تقوم خلق شركات ما بكى مثلا لبنان نظام لهم بكوناوي بخونا دو ياجي سيستم من خزودة خواندية ألماني بنا بريزيدنت لبناني ألماني بله دولة واناني بي ولا تواناني بي لأونا بنا بريزيدنت وانا شركات اللي كده ودريش الحمد بنا کی زیده زنبون خواندن ها ملت می ام بزن سوریای عراقی انوان دا مجید مدید ام بزن زاروکا دارن مشهور دبن از که خواست بوان را yani bu zarokara zede alaka dibin از زیده مشهور دبن علاقه دبن او از بوان را که خواستون چونکه او سوانه بله هوا Cemal yani pırtıştan hem dikarın ser zede bisekinin libeli bername tuzani zamanı kadar bastı be Ermenistan dema tek otun tuzani de her şey kurda da evvelke Erivan'ı heye yani demek ki embejin teni kurdan dikarı bu radyo Erivan'ı göhdar bikin yani dema radyo Erivan'ı daha da göhdar kirin her çarperçeyin Kurdistan'ı yani reheke Kurditi duanda beştiket و به تایبەتی جی ئەم دکارم بێژن ساڵی 1960 de 70 de 80 de tenê dengê Kurda ji radyo Ermenistanê derket. Niha çawa ye li Ermenistanê radyoyeke em bêjin kanaleke televizyonê ya Kurda heye tune. نو از ورا بيجم راجع يدواني هي نو نهار زده وكا هنجي ده نهار هر جوا هر كاسي ده راديو هي Bəli. جوا هر كاسي ده تلفزيون هي بوناكي ام بيجن هنجي وكي راجع يدواني هبو او هنجي موسكوي او كل وكي راديو هبه وكي ام بيجن جرمايا كردي رولات نوين وكي بربخاو كان ندا وكي بني سويت ديمقراطية هي وكي ام بيجن كردار حساب رودنين وكي ام بيجن دولتي رولات نوين وعمري نوين شو عمري كردي برا خجب خراج وكي رجيم اوراب وادي سويت ده Yani Sovyet'ti beguman ji bo berjewendiyê xwe radyo Erîvanê vekir. بوي ما كردو Tabii. مثلا ببورنا وادي سويت ده شقا كردي ما سرغوني قازاقستاني كرغستاني اون كان Bəli. وشقا زيان ديتن مورا خبر ده ايضا خبر ده مقلب الخكاتم Rast Lêvelê yani dema radyo Erîvanê bi Kurdî weşan dikir em bêjin nûçe dida xeber didan û her wiha stran dihatin weşandin yani bala hemû Kurda dikan serxwe او قالت شيء خوش بو ام بيجن ام كردي المانستاني شو راجع يريباني خاطن دست كده بو ام دراونا بر راجع من hûn li Ermenistanê bu ewlo dikir lêvelê Kurdê Bakur jî ewlo dikirin Kurdê Başûr jî yê Rojava jî yê Rojhilat jî ji ber vê yekê bi taybetî Kurdê ku niha ez bêjim temenê xwe ji çilî zêdetirin 35 çilî zêdetirin di heşê wan hemiyan da bîranîneke xweş ya radyo Erîvanê heye min bi xwe jî ez dema zarok bûm li ber radyoyê me stranên Kurdî ji radyo Erîvanê guhdar dikir ew tê bîra min weke tegon niha dî newlo ye niha televîzyon û radyo hemû tişt li telefonê da ye telefon di cêva her kesî da ye berê kekê Cemal wekî din tiştekî tu bixwazî bêjî heye em gihîştin dawiya bername va 35 deqê me temam bû وصلوا دكم ملاتي ما اوروبا رولاتان هاوين ارمنستان روسيا كردستان اذربيجان كرغستان امريكا همو جهات همو كاسي سلاف دكم جالك من دكم مرازان بن هيرو ارمنستان دجيم
Ez vaslav dikim, zor spas buna axaptına min tewa. Spas dikim, Etumi xadirim. ez spas dikim, ez te rehet bernadim, ez ê car na te bikim mêvanê Arwar TV. Tu hezbar dikim, êdî jiyana xwe li Ermenistanê tanzîm dikî, ne? Baş e, yani çawa ku tu divê Ermenistan jî welateke Ewropî bûye, pêş dikeve. Yani li wê derê tu ji cîwana re hineke pêşengî bikî, cîwan bikeve nava xebatên siyasî, hinekî dengê Kurda ji Qafqasyayê jî bilind bibe, pir baş dibe. Em ê karekî bikin. Pir spas dikim. Xwe pir baş mêze, heya careke din. Êvar baş, slavê mara, slav hürmet, Çawa. birê min ê, Spas. birê min ê. Êvar baş. Evalên hêja temaşevanên bi rûmet me bi çekê Cemal Şamoyan ra bername çêkir. Heya careke din, heya weşaneke din bimînin dixweşiyê de silava hürmet.